नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिसांच्या भेटेर वतात गुयानात. फाटल्या 50 वर्सांत गुयानाच्या भेटेर वचपी ते आसात पयले प्रधानमंत्री. महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा वेंचणुके खातीर फाल्यां जातले मतदान. मतदानाची तयारी जाल्या पुराय. सेंट झेवियर एक्सपोजिशनाची तयारी 98% जाल्या पुराय. पिलग्रीम विलेज आसतले ह्या एक्सपोजिशनाचे खाशेलपण. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली माहिती. राज्यात 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगती जावपी 55व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात दाखयतले 217 परस चड चित्रपट. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली माहिती. बायलांच्या आशियाई हॉकी सर्तीत आयज भारत आणि जपानामदी जातलो उपांत्य फेरयेतलो खेळ. 5 जैतांसयत भारतीय पंगड 15 गुण मेळोवन आसा पयल्या सुवातेर. आता खबरो विस्तारान. नवी दिल्लीत फाटल्या वर्सा G20 शिखर परिषदेतली एक वसुंधरा एक कुटुंब एक भविष्य ही संकल्पना अजूनय समर्पक आशिल्ल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगला. ब्राझीलातल्या रियो दे जानेरियो शारात सुरू आशिल्ल्या G20 देशांच्या शिखर परिषदेत प्रधानमंत्री उलयताले. सामाजिक समरसता तशेंच भूक आणि गरिबी निर्मूलन ह्या विशयाचेर आयोजित चर्चासत्रात प्रधानमंत्री उलयताले. भारताच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात सुरू आशिल्ली मानव केंद्रीत निर्णयांची परंपरा ब्राझीलाच्या अध्यक्षतायेखाला सुरू आशिल्ल्याचे तांणी सांगले. G20 गटात बायलांचे नेतृत्व आणि युवकांक केंद्र स्थानार घेऊन सर्वसमावेशक उदरगतीक प्राधान्य दिल्ले खातीर प्रधानमंत्र्यांनी समाधान उक्तायला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ब्रिटन, इटली, फ्रान्स, नॉर्वे, पोर्तुगाल आणि इंडोनेशियाच्या मुखेल फुडाऱ्यांची भेट घेतली. ह्या देशांमजगती द्विपक्षीय संबंध अधिक घटमूट करपाचेर थंय चर्चा जाली. मोदी हांणी ब्रिटनाचे प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर हांचे वांगडा भासाभास केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिसांच्या भेटेर गुयानात वतात. फाटल्या 50 वर्सांत गुयानाच्या भेटेर वचपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे पयलेच भारतीय प्रधानमंत्री आसात. भारतीय उच्चायुक्त अमित तेलंग हांणी दूरदर्शनाच्या प्रतिनिधीकडेन उलयतना सांगले की दोनूय देशांत मोबिलिटी भागीदारीचेर भासाभास जावपाची शक्यताय आसा. येरादारी मजबूत जाल्यार वेपारात वाड जातली. खेरीज बॉलिवूड आणि हिंदी संगीताक लागून दोनूय देशांमदी एक उद्योग और व्यापार के जो संबंध हैं वो काफ़ी बेहतर हो सकते हैं. अगर आप बात करें कनेक्टिविटी की, जैसे हवाई यात्रा या कनेक्टिविटी की, तो उसमें कुछ चीज़ें तो हो रही हैं. जैसे हमारे सिविल एविएशन क्षेत्र में हमने एक अग्रीमेंट, बायलैटरल अग्रीमेंट उनके साथ किया है. गयाना में आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है. मतलब यहाँ वीज़ा ऑन अराइवल ये सुविधा उपलब्ध है. एक अग्रीमेंट जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं मोबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट. तो अगर इस क्षेत्र में हमें देखना है कि लोगों के आवाजाही में सहूलियत हो, लोग आसानी से एक दूसरे के देशों में जा पाएं, तो उससे व्यापार और उद्योग भी बढ़ेगा. मैं कहूँगा कला और संस्कृति तो हमारे जो द्विपक्षीय संबंध है उसका सबसे महत्वपूर्ण आयाम है, एक पिलर है. गोयानातल्या भारतीय रहिवाशांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे गोयानाच्या भेटेर येतात हे खातीर खोशी उक्तायल्या. The work of Pandit Bal Govindji, but I have been involved in it since 1976. I've been doing my work and bringing people together, teaching them the culture, the dharma, how much I can, the language. We've had people to come and do puja every day in the temple, every day morning and afternoon. Lekin on Sundays we all meet as a big family and we perform puja ityadi. I personally extremely excited. I tell you what,
It's one of my dreams that come true, but it's not fully because I had wanted to tie Rakhi on his hand so much. I see him and love him like a brother. I appreciate him. I pray for him that may he continue doing this good work, this selfless work, because I learned from him that it's duty before self. Pray that his mission here in Guyana may be very successful. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांणी गुजरातातल्या गांधीनगरात 50व्या अखिल भारतीय पुलीस विज्ञान संमेलनाचे उक्तावण केले. BPRD तशेंच राष्ट्रीय रक्षा शक्ती विश्वविद्यालय हांच्या जोडपालवान ह्या संमेलनाचे आयोजन केला. ह्या वेळार उलयतना अमित शहा हांणी सांगले की भारतात फाटल्या 50 वर्सांत खूबशी परिवर्तनां जाल्यात. जम्मू काश्मीर, पूर्वोत्तर तशेंच नक्षलबाधित वाठारात उग्रवादाक लागून जावपी हिंसेचे प्रमाण 70% उणें जाला अशें मंत्री शहा हांणी सांगला. खिलाफ लड़ने की सिस्टम को रिलेवेंट रखने की एक्सरसाइज, और जब ये दायित्व पुलिस विज्ञान कांग्रेस पर हो तो हमने नए सिरे से इसके स्वरूप, इसकी सहभागिता, इसके इनपुट लेने की पद्धति और अनुसंधान और विकास दोनों शब्दों को पुलिस स्टेशन से भी नीचे बीट और कांस्टेबल तक पहुंचाने की व्यवस्था, इसको समग्रता से पुनर्विचार करने का समय आ गया है. महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुके खातीर फाल्यां मतदान जाता. ह्या खातीरची सगळी तयारी पुराय जाल्या. राज्यात फाल्यां एकाच पावड्यार सगळ्या 288 विधानसभा मतदारसंघात तशेंच नांदेड लोकसभा मतदारसंघाच्या पोटवेंचणुके खातीर मतदान जातले. विधानसभा वेंचणुके खातीर राज्यात वट्ट 4036 उमेदवार रिंगणात आसात. तातूंतले 2086 उमेदवार अपक्ष म्हूण वेंचणूक लढयतात. महायुती वतीन भाजपा 149, शिवसेना 81 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष 59 सुवातांचेर वेंचणूक लढयतात. महाविकास आघाडी वतीन काँग्रेस 101, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष 95 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षान 86 मतदारसंघात आपले उमेदवार उबे केल्यात. झारखंडात विधानसभेच्या दुसऱ्या टप्प्या खातीर 12 जिल्ह्यातल्या 38 मतदारसंघात फाल्यां मतदान जाता. ह्या सगळ्या मतदान केंद्रांचेर मतदान प्रक्रिया सुरळीत पार पडची हे खातीर सगळी यंत्रणा सज्ज जाल्या. मतदान सकाळी 7 वरांचेर सुरू जावन सांजे 5 वरां मेरेन चलतले. ह्या टप्प्यातल्या वेंचणुकेत 55 बायलांसयत 528 उमेदवार वेंचणूक रिंगणात आसात. 1,23,00,000 परस चड मतदार उमेदवारांचे भवितव्य थारायतले. महत्वपूर्ण उमेदवारांमदी मुखेलमंत्री हेमंत सोरेन, सभापती रवींद्रनाथ महातो, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विरोधी पक्ष फुडारी अमरनाथ कुमार बावरी, आजसू अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो आणि कल्पना सोरेन हांचो आस्पाव आसा. राजधानी दिल्लीतली वायू गुणवत्ता दिसपट्टी विखारी जायत आसा. दिल्लीतल्या हवेचो गुणवत्ता सूचकांक 500च्या लागीं पावला. भवाना वाठारात 486, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमात 469, आनंद विहारात 491 आणि आर.के. पुरमात 473 अशा गुणवत्ता सूचकांची नोंद जाल्या. इबाडिल्ल्या हवे खातीर दिल्ली, गाझियाबाद आणि नोएडात शाळांनी ऑनलायन वर्ग सुरू केल्यात. भाजपाचे फुडारी मनोज तिवारी हांणी वायट हवेक लागून दिल्ली सरकाराक धारेर धरला. दिल्ली की पॉल्यूशन की पोजीशन इतना डेंजरस है कि इस समय बिना मास्क के चलना अपने जीवन को भारी खतरे में डालना है. ऐसी स्थिति में अब हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं. 16 से 24 में भी वही स्थिति और खतरनाक हो गई है. पोल्यूशन इज स्टेट सब्जेक्ट और दिल्ली सरकार में बैठे हुए लोगों ने मौत परोसी है. दिल्लीतल्या रहिवाशांनी हवेच्या गुणवत्ते संबंधान उलयतना सांगला की हवा इबाडिल्ल्या कारणान तांकां श्वासोच्छवास करताना खूप त्रास जाता. अभी मैं घूमने के लिए यहाँ पे आया हूँ. पहले पिछले 2 साल से आया था मैं, इतना पोल्यूशन नहीं था, लेकिन अभी घूमने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ पे. AQI जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी दूसरे शहरों से बहुत ज़्यादा ही सीवियर
पल्यूट हो चुका है। When my eyes were irritating and I couldn't breathe properly, then I got to know that it's a very polluted air and I couldn't differentiate between fog and polluted air. It's very suffocating kind of. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसंच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेलो खबरो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सेंट फ्रांसिस झेवियर एक्सपोजिशनाच्या तयारी विशीं उलयतना सांगला की 98% काम पुराय जाला। ह्या वर्साचे खाशेलेपण म्हळ्यार पिलग्रीम विलेज तयार केल्या। तशेंच 27 नोव्हेंबराक लायट अँड म्युझिक शोचे आयोजन केला अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले। ह्या वेळार येरादारी मंत्री मॉविन गुदीन आनी पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हाजीर आशिल्ले। इंटरनॅशनल इव्हेंट आसा गोंयांत एट अ टायम 2 इंटरनॅशनल इव्हेंट, जे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आणि एक्सपोजिशन, हे दोन्ही एट अ टायम जाता। पण हे फुडले 45 दीस एक्सपोजिशन जे आसतलें। 27th of December we are having separately light and music show in the campus of Basilica, Sea Cathedral. We are having the special, that is also the speciality this time. This time we are using the buggies आणि पोल्युशन फ्री आहे ते उरपाक जाता ती बगीचो यूज आमी केल्लो आसा। स्पेशली पिलग्रीम विलेज क्रिएट केल्ली आसा आणि ऑल टुगेदर हे सगळे मॅनेज करपा खातीर ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज आमी अवेलेबल केल्या फ्रॉम बेंजीम, फोंडा, मडगांव, फ्रॉम ऑल द बस स्टँड्स। ताजो टायम टेबलूय डिक्लेअर करतले आणि सगळ्यांनी मिळून कंटिन्युअसली 3 महिने जे काम एक्चुअली इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटात खास करून जे केलां एप्रिशिएट करता। इट इज ऑलमोस्ट 98% ऑफ द वर्क हॅव कंप्लीटेड। ह्या वेळार मंत्री मॉविन गुदीन आणि मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी हे विशीं अदीक माहिती दिल्या। I think we have raised the bar in this particular exposition. In this, I call it an international religious ceremony. We can organize any event in future. We can organize any international conference, convention. We are today in a position to do those class events which
people crave to be there and they strive to be there. Goa is already there. So thanks to the leadership of Dr. Pramod Sawant, thanks to the fathers of also helping to show that I would say the church as one of the, in this part of the world, one of the most organized church anywhere else, if I may say so, if I may be permitted to say so. You have thought what is organization actually elsewhere, and to the world as well what we had learned. As assured by the Chief Minister, whatever commitments he gave to the church authorities, to the Commissioner of the Exposition Committee, we have been able to fulfill on them. Many of you all had doubts, but I'm sure after having gone around, you all are convinced that we have been able to achieve whatever we said. Here and there may be small issues that will be attended to in the next 24 hours. But I'm confident that everything will go well, everything will go smoothly, and credit to this goes to both the church authorities and our Honorable Chief Minister. राज्यात 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगती जावपी 55व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात 217 परस चड चित्रपट दाखयतले. ह्या खातीर पणजी, मडगांव आणि फोंड्या हांगा 6 चित्रपटघरां निवडल्यात. आंतरराष्ट्रीय विभागात 61 देशांतले 180 परस चड चित्रपट आसात, अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें आयज पणजेत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत दिल्या. ह्या वेळार NFDCचे संचालक पृथुल कुमार, श्रीमती वृंदा देसाय आणि आमदार डिलायला लोबो हाजीर आशिल्ल्यो. More than 270 films will be the showcase during the festival at a 6th venue, Inox Panaji, 4 screen, Macanese Palace 1 screen, Inox Porvorim, Z Square, Smart Samrat Ashok 2 screen, and Magic Movie Ponda 1 screen, and Inox Porvorim 4 screens. IFFI 2024 will be present over the 180 plus international films from 81 countries, including 15 world premieres, 14 Asian premieres, and 106 Indian premieres. Opening and closing ceremony will be held at Shama Prasad Mukherjee Stadium 20th November and 28th of November respectively. Australia is the country of focus this year. Open air screening at Miramar, Ravindra Bhavan, Madgaon and Vagatur. Swatantra Veer Savarkar as an opening film for an Indian panorama for the feature film category. NFDCचे संचालक पृथुल कुमार आणि आमदार डिलायला लोबो हांणी ह्या वेळार इफ्फीच्या तयारेच्या कामाविषयी अधिक माहिती दिली. The International Accreditation Body acknowledges it as one of the 14 largest international competition film festivals across the world. Australia will be the country of focus this year, and UK will be the treaty country. There are in the lineup of excellent films from abroad and India. There are world and international premieres, 19 world and international premieres, 43 Asia premieres, and 109 India premieres. So that means about 180 films will be played for the first time in this part of the world for the first time here in IFFI. With the help of Goa government, the Film Bazaar has moved from Marriott. It's inside the Marriott also hotel in Panchim, but it has been widely set up in the promenade and in the pavilions which will be set up by the Film Bazaar. We'll be having more than 10 country pavilions, more than 14 states are participating and displaying their film policies. आमच्या गोंयांत जेन्ना इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आमच्या गोंयांत जाता, सो आय रिक्वेस्ट ऑल गोवन्स, इट्स रायट हियर in the capital of the state. Please come, register yourself and www.iffgoa.org and come in large numbers and experience the best of all, the best of movies, you know, the best of movies from all over the world which will be screened. या वर्सा आमचे जे installations ha, they are all eco-friendly. 99.99% eco-friendly. So we have stressed on that, and all the venues are, accessible by our special
people will be visiting. इतले मजगती माहिती आणि वितरवणी सचिव संजय जाजू आयज गोयात पावल्यात. भाजपाचे म्हणयारे सुधांशु त्रिवेदी हांणी आयज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत नालासोपारा हांगा विनोद तावडे हांचे कडेन सापडिल्ल्या 5 कोटी रुपया संदर्भात स्पष्टीकरण दिला. तांणी सांगला की महाविकास आघाडीन सगळे आरोप फटीचे आसात. बंधन वेंचणुके संदर्भात भियेल्यात देखून ते आरोप करीत सुटल्यात अशें त्रिवेदी हांणी सांगले. अनर्गल और निराधार आरोप लगाकर वातावरण को प्रभावित करने का, जिसे कहते हैं लास्ट डेस्परेट डिच अटेम्प्ट करने का यह प्रयास महाविकास आघाड़ी के द्वारा किया जा रहा है. जिस प्रकार का एब्सर्ड एंड इलॉजिकल, अतार्किक, हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाया गया है कि 5 करोड़ रुपए आए थे. मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, भाई ये 5 करोड़ रुपए जो होते हैं, ये कोई आज के जमाने में ऐसी तो चीज है नहीं कि कोई आदमी जेब में पॉकेट में डाल के लिए जाएगा. वो तो बहुत भारी मात्रा में दिखाई पड़ना चाहिए ना, तो उसका कहीं कोई विजुअल इंपैक्ट दिखना चाहिए. वो दिखाएं, हवा में आरोप मत लगाएं. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसंच विसव. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार. ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर. इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से. तो याद रखें, रविवार 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नॅशनल पर. विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. बिहारात राजगीर हांगा सुरू आशिल्ल्या आशियाई बायलांच्या हॉकी सर्तीत माळेंतल्या निमाण्या खेळात भारतान जपानाचेर 3-8-0 अशें जैत मेळयलें. ह्या सर्तींतलो उपांत्य फेरयेंतलो खेळ आयज जपाना वांगडा जालो. दीपिकान ह्या सर्तीत सगळ्यात चड गोल केल्यात. तांच्या खेळात तिने 3 गोल केल्यात, जाल्यार उपकर्णधार नवनीत कौर हिणे 1 गोल केला. 5 जैतांसयत भारतीय पंगड 15 गुण मेळोवन पहिल्या सुवातेर आसा. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 24 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिसांच्या भेटेर वतात गुयानात. फाटल्या 50 वर्षांत गुयानाच्या भेटेर वचपी ते आसात पहिले प्रधानमंत्री. महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा वेंचणुके खातीर फाल्यां जातले मतदान. मतदानाची तयारी जाल्या पुराय.
सेंट झेवियर एक्सपोजिशनाची तयारी 98% जाल्या पुराय. पिलग्रीम विलेज आसतले ह्या एक्सपोजिशनाचे खाशेलपण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली माहिती. राज्यात 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगती जावपी 55व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात दाखयतले 217 परस चड चित्रपट मुखेलमंत्र्यांनी दिली माहिती. बायलांच्या आशियाई हॉकी सर्तीत आयज भारत आणि जपानामदी जातलो उपांत्य फेरयेतलो खेळ. 5 जैतांसयत भारतीय पंगड 15 गुण मेळोवन आसा पयल्या सुवातेर. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर उपलब्ध आसा. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.